وەکی هوندبینن بینەرنێژا کوژەرێ زارۆکێکی 12 ساڵی جهێلا هێزن ئەولەکاریە هوندورین یەن باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریە بە هاتیە گرتن. چیرۆکاوی پڕ عەجێبە، سووجێکی کۆبراستیژی مرۆڤ پڕ جێ هێرز دبە و عاجز دبە. وی کەسی چی کریە؟ کۆمەکە چەتە ناوێ ئەلعەمشاد li xwe dikin birayê wî digirin. 12,000 dolar jê dixwazin ku heta birayê wî berdin. Ev kesê han diçe çi dike? Diçe zarokekî 12 salî direvîne. Ji bo Xwedê giravî fidyeyê ji malbata wî bistîne û ew jî pê birayê xwe derxîne. Lê di dema ev zarok digirî aciz dibe wî cihê cih de dixeniqîne û dikuje. Ji Helebê direve Bakur û Rojhilatê Sûrî. Hêzên Ewlekariya Hûndurîn giliyan werdigirin ku bûyereke bi vî awayî çêbûye û kujer reviyayê vê deverê ev jî bi dû dikevin heta dawiyê wî digirin û mukurhatinên wî bi raya giştî re ببارفة كان. أخوي من قبل العمشات وحاولت أتواصل حتى أعرف أخوي وينه بالضبط، فطلبوا مني فدية مشان أفك أخوي من الأسر، يعني 12,000 دولار. فكرت شو بدي أسوي كرمال أفك أخوي من الأسر. برای من جهلا چکداری العمشات فهد برافاندن من هول داتی کلینا پیرا بکم داکو جه بری خوناس بکم لیج من 12,000 دلار فدیه خواستن دا کوی بردن پر فکرین کو چوا بی خلاص بکم من گود از کوری خالی هفجین خو بروینم بری رمضان بده روزان من او بر و در دورا ده ایواری ام بر بریا مساکن مشیان روزا 13 مه من کوری نصیب خوی به ناو مصطفی بر سکن شبابی من گود از دو روزان بهلم و پشتی 5,000 دلار بگیرم وی وگریم گل مالباتا وی لمصطفى قريا من أو قرط وخنقان باشي من أو العرضي هشت ودركتم بشتي فقريام طاخي مالبات تكل داري وندابونا زارك هو مصطفى قليكر از روجا دن دركتم رقا قل مالبات أخوه روجا 24 نيسان 1025 دوري هات وازقرتم. أهله راحوا قدموا بلاغ مشان ابنهم يم مصطفى ضمن مدينة حلب، يعني البلاغ صار، وأنا ثاني يوم طلعت على الرقة عند أهلي، ضليت عندهم يومين يعني حتى أشوف كيف بده يصير الوضع. يعني يوم الأربعاء بتاريخ 24/4/2025 المساء جت دورية وألقت القبض علي. 20/4 لعام 2025 وردنا بلاغ بأن هنالك شخص قد قام بخطف طفل من مدينة حلب واتجه باتجاه مناطق روجا 23 نیسان 2025 گلیبو مهات کو کسک زاروک جباجار حلب رواندیه او پاشی بر خدایه هرم باکور و رجلات سوریه پشتی گلیه بشل گرین اولکولینه که دوره دا کوراستی اوه که ناس بکه سر لکولینان جهوی کسی هات ناس کرن او با اپراسیونه که هات کرتن بلی پرسین اف کس لخوام کور هات کو زاروک 12 سالی رواندیه او پاشی کشتیه درکت هولی کو جه سوج در به هریما رببریا خسره و لسکن شبابی یا جیر کنترل حکومت شامی یا و گوهیزه لسرویه که تکیلی به هزن دشتاوان حلب رهات دانین و دربار سوج کشتنه و لپرسینا بسوجدار ره هر تشت هات تثبیت کرن حي الإنذارات التابع لمدينة حلب. ووفق ذلك تم التنسيق مع رفاق مكافحة الجريمة في حلب وعلى ذلك